wanyitsurura okutina kwayirahinanye amagufa n'umubiri rwanjye n'umutima byona yatandika kutengetsa nkoriho ruhanga wa Dawudi amazimuriho tureba burijo kandi tubakunda munonga twagaruka twatahisa pastor kandi pastor murungi munonga kandi umurisa wa church naza kugambira amazina gayo tukozere nawo mwire buringwa nimbane mureba mukutu kandi twamushanga mu ofisiye kandi mutangirireho ganire munawo kace pastor twakwakira. Amina ninye nashimerwa we bare kubaho nembabazi twangarizire nembabazi tukahurira makuru mabaho nangwaga karuga Radio Vision mu pastor bagambizi no mwana kanterera ku rugokwe hare atkonkati pastor go tureba media nta ante mubiya tonka kubagambire motoka nara nesimetariho nashanga kiri hakabaho cyenyine pastor mwenu ejene story ndi bakonka mukama no kumanya shobora abo kuba ogwo mwezi gwena okunokwa 11 like this year ogwo mwaka gwena tugura bire mu ruji kuba ogwo mwaka ngani zagura motoka ya hari akaungu banye baho sente ekani za kusindikira broker then broker kana jangu kuza kujya umbondi imisozi zo kusigaho then zindi zigezo kunywa amashiti miliyoni kanyine miliyoni kama 10 so kandi ngira kujugura shitona mukari ati kubanye ibiroho motoka najire waje kandi nara bambuzabuza kandi ashashiro mu bucebuce naje ndagura rose munongo ndi nano ready asimuna nabe baba twerekire so ati najireka ati twagaba tine program yo kombeka church atorese to kuzufu ahari miliyoni 10 wayi hoba ibire nkasigize nka miliyoni 38 ati waza ku kombeka church twayikiraha nkankoze sacrifice yo kombekera ahantu abo kuba abo kuruga hindugire nayimbire nayi kanyombere nisima munonga mukama so nico nabire ntwerere miliyoni 10 era babire bari yaho omusavisi yawire bakarana ikigambo mu service kandi miliyoni 10 kanaze bayira bacaci ati asigara nkabiri na munana nkomo naisha nashoza mu business azikora za hotel no bundi kanyi no program yo gura enju kandi yo gura enju so enje kandi yenda ekana miliyoni 30 ukaba broker manjango twagumiho kace ne basa kusharika ati nanga kuza kandi mwenu sente nabanzini abo kujango nyo mu bank ese mpango tinyine mu account ata bado bajango yo sente nizo mbashungu but it's not true tinyine mushungu no murampire nangwa mitwaro 20 nakwetegereza you get it konkane ikora shumbura poroti nyine business nozomanya hotel salons so tinkagira nti nyino mujuga kumpa sente business nzozi kureta sente yes konka nyenjezo munuga gukora ati sente zo abuja ngo nabantabikire sente account yanje eri mwisi konkati kushira kubike muno ati omukaba kanje bahabana era nzina munendaga zo kuzukura abana banje benyina bikureberera bakonye abikureberera gaini bakambakora so bandicha aho wanje bemitwara 5 abondisho ushanga ku imini nkengahi aso sente za imbazi nata zitirasi nimbazine omotoka sente za babroka toko ziteka seza wa broker toko jangu noza kuzibika account mwizi wafuna shwadiro zo kujugura account niyo nishubura byona second LVC so no boyine kwaziri hihi nico jangu ziri wakatafuna ya rahisi so nico na kwa dirisete jo nimbansi no motoka ninga sha nico ati ngateka mo aram koja waji kwa tejireta egambi hati ezobere banyiba nkabanyine sente nkargaha neri kanyine miliyoni ankabiri na mwenda no muri percent so kuna ishira hariya abana abina binata soka business kwine nabakoraho mitwari 10
kati ngaja ngo bandi bise ngo abako bakazireba bakazireba yes bakazireba nango ko capacity sete zona ngebyo ngo byo kuganira ati yonga ati nabifa ko ngeje mbere njimanyirire kwa ndi umushubuzi so ati nkanyine program yo gura carpet ya church mita nesera munonga so nije kandi kwata ku million imwe na carpet za tuti ngeje mu office yanje maybe so ati kuna ikire na ikamba guta busikasi 11 ndetse kaninge 12 na ikako ka bana banyakira nabashengera ngo mucyo kwaje gutosha naza mbaguta na ikayo kayikamo ndulete nashanga abaduka bakingiye ati na heta kandi yinda kuza musaruni tinazam kayikona ndo parking yabura ayibo kunanga ati nagataka umise mugende kandi za kusharisha anyumi ati narashanje parking etariho navuze mu nagenda ati kunagezere ngani nyisha nayika hano amanda kuza mu kishungwa are hebyoma ka side mupine hati akaro mukaza yinenda konkenda nkuru ora ngumena yinenda ngwe buzara I not twenda twa bana mukono ka enyuma yeka hariya arabashija babiri omwine bafu ondija inaka baga kabana kukaliyaho mupine hati umukazi yagirata yantera umukono mbone mukoramanya speed yayemereza gace mutomeri yaza no mungutu yi ati muntu yanyemereza namana ati abantu ni bane bagaya mapasi doctor abantu abantu nyegeze birahure bya muto ati na ndopa kinachinga kare ya muto yisha yastamaka akayata muguru kumwe kuti ata yitaba ati muroke batusiga tumurauke hata bashabije biruka no bashitama owabere nakabaga ashitame nyuma yaje owabere inepa ashitame nyuma y'umukazi motoka ne yitu promone bane twara abantu baje ati babire nyuma bazayo omushaza mugo mukazi bijura ati ngata kababuruze turimusayi ndo mujamu nati embose kandi za kutandika twayika nkaracibira okushuma okuzaje ekibira cyaje mayi kwine ati ne nshuma ndikuza kubabuza kutana kuganira nabo twatwayika chanda chikuza Cleveland ati kana hinguro kache no manyani wayi hayi wezi kusaka kampani zwazi ati banyango umuntu tsokuru Cleveland mbanje ntatsi nyoka ntagaruka nyuma hano yatino kutateka mbataha mukwata hokaboda mutemba yambe haka atiyo umushishori wa brene bafu atapana atatu noreba mukazi atumanya mbona rukubi atkandi hano yo mu kibiro mari mwabashumu ati atati atware atinobo twatire kuri bypass kandi kahanda kakusokere barandi atono shwari safe maybe ati jatkari urruka ko kanchi kandi motoka roba bypass unabe neza kusiba bate motoka nasiba nata ko mu rubaju ndikuza kutomo parking ati yo kaza kura na rumushijo umugoyo mu maraka andikira muto gwenteba ameshogara tere meshoga ati sindika wa mukazi washora tere ndu sindiko mukazi ngakwe sindiko mutakwataho ukaneba na musindika tarajira ataragenda ati nyuma ngo mukazi mbeno mubashima binda yambire n'umushima kuni yote manyene unaona mushima mugenzi wabo musundi ko mukazi anga kugirata anga koruko ati kinakosire oriyo we bafu agira ati kora arebe watamad umengo bakushanga umuto kofiri konka watwikiriza okoro uraguma ho kuri ako nkambu atami kono y'abantu shonko kwasire byo shabikabye n'amagara kwata mukono ko mutiro kora ngo rutine cyo rukoro bashaka kuzanira amisi atace nakozire nayo roba kwagara emotoka no manya kushabane shara ngwe biturere biri kushate emotoka ni bitora side emwe yaraterezo izindi zazera bagakuriya ati gakira bompura cisha jate mukama chaza kusitomera ntaciri cyasitomera ubusisi warafu oracara aba ocara aba ati emotoka ngere mwe birahure bititenge so to kubasa wahamunda waheruta kureba hati omumuri ngogo motoka za kumanuzira baho hati nare bataro kutiyamba nasharamo banya ngo tumuta steringi nagutaho leta mikone nyuma mikono najitaho ati mikone je yo kureba ebe biri honoka nati ndo kukira biyona bikwa njene migoyi bantuka ibareta kafuba omumurengo gusyo ati bareta ekindi kisirite kubashitamirwa banko bayitoroza kacana ugayaza kumenya indore yamajyango umureke yanyiriza ife yasigo kukwikiza ya leta kintu kinike kideya konka cyo lisizamo
naco yashitamo bati kuno kine kugo yasho kuba kurura yasharita site tuyazinga ura mushije hati yo nama yabo nyine musente bareraga kuri basente bakagera ki bakagenda bakase mu motoka kuba maze kungoma banyo mu ntebe ya drive bantu mu ntebe yenyuma y'umusafari sati nanye nasabara no mukazi kuri yaraga no yazakaye enyima atna horo bajatirisim aterahuka tujyo mu bypass nganje urire no wabaragambira asume ya mugenzi wanjye nuko amurira uri amajya ngo kutari safe tukagira ki tukayishaye birateye hatna mamwenu tindamanya ati cyawe cyakozire yavuga motoka yanje cyunga ro motoka yaje leta yasimura yavuga motoka enda cyega makumi yashataravu uraho motoka na urayatere kire kina cyangwa muno atna labayimereza banja ngurugamo kandi ukowe batuganyire bwino mugoya agataho banyihama naho urabayigure enyize nijo motoka natahamo bakamvuga ke shanki itano bakamvuga shanki itano bamvuga na mangu hata abantu bari kuntwana ko mu nyanja duwe ndafa yamawe igenu tindamanya imukama mpire mbabazi shabira abantu bakizire ugeje shayo beshare nenda shaba kandi ashaba cyumuro kirungi mukama hine nashubize naho wasasi yo ngandara shaba kukira ebyo kanda kigene mu ho bamvuga nyora bahurutana ko mu nyanja ayi bantire tindahamanya ko kayirura motoka yasiba shanki itano bazivugire bajya ngo rwo mu motoka banko asiremanya bantwara na urabigureje karuguje barigura mbawuri bantasya mutarareba banko miramisho ngushitama cyakirize atwamaze gushitama hanyuma yenda cyega 30 bajya ngo kare ngo turena ngo otere buri mwana wawe wene ese ora shabe sente zikamuburira twakutema ho mukono otere mnyano wate uramarenda eshaha uratera kamare shaha takasindikira turakutema ho kuguru waterera abantu bana ate no wasindikire se turakutema ho mutwe ati nyo timbanye hatko bamazire banche ngo mushoko yangwe se mu nderere baha banywane banje kuceke ngo mu mashaho ese mutingiranta tokigira tojini baro turi musoshi simu yazaye hati niho namanye ngo bamukaze no mushumu bamukaza bamujya ngo simu era ihura kura muri moki ati nari barakaza umukaze wo mukaze no batwasire babiri na babiri umushuma ari kasuma batwa yo bansigaho bamukaza kuba mara bamureka kanya kace umushangira ati kora ahurire ntebe kashita metebe yaninga office cheya kaja kora ahurire ntebe yatinga isho utora weza giciro teba yani 5 yaba ni shamukaga akanya kora ahurire ntebe yatinganye umuntu usa kuteme hebisi wakashita matebe yaje kora ahurire ntebe yaje kwikwi amengo mutona kujirana turatera ndure minwe komi adiyo kuna abashita magapurete bamentebe acehindana ntebe yaje kwikwi mbigo mubiri tegereza jambia ndeba hawo kada chikata katembere ndiye nije ndeba batanga atshasha twako waruhuko shampurete kwikwi ishuba miga mayati gwena hati bate bako miga bisako na batemeka hi umutwe nabwo babona koraki kundemu ati kunamazire byona byamazire kuyungurirana umukazi binahora bararya nahora bari kuryo mukazi yajya ngo ine mico mirungi ngo ine mico mirungi mukono jango wotara tureba twaturaza kukomororane twebyo kurya ugantaragamba machi andato gambe bakomere menu hati kindi aho kunabere cyaryawo nyobati ndamanya nyo ngatara ngo bukira bwashwa bwashije nyo shaka mandazi bariro umutwe zangu kamana matati yatugiye muri 8 ninga mushanga ninga mukaga kuno twayikirosho no mukire kindi abo kuba kuzayikire hawo ugaka kana atarice no kuhunjirira mu bigutiyo ati mwenduza kuhungira na uraban bankwa baje urabotse na urabayigurugwiki bantu mu moto moto yatandika ekavugana kinga 20 zo 20 ninge nkikumi n'itanu ziyavugira ate baje ngo yeteka teke no twapakinga bato ikoruga kai umumoto hata bya kankomera amisho nyoka kuba mukagumarira sengerera kagira kasengerera hata kasengerera kangita kuba pakingire namanga bozo gashagira ki ecyagenda nyo nawe rikera humera genda hata baje kana shora naye migadama ngunaza kwetera kasi mbaruke muto kugenda kuno baba pakingire hata ure kwa tarashantara shora ure yansindika
yasindika ndama unakwetera kasi nyebiri nara niko kukuruga ndimo kaguhansa uko niyo mutake parking immediately banye aho borashobora kuza bajya kunagaruke kubareba ati umugoyi ugwaye gukenye mukabuta komeye murongo ngabajya kantini sangu naje kinakora no kunte aho niyo nagwe ko mubiri kagumana ingira nti nagukomorora ntegereze ngo banyitere ko mutwe ninga bansiri yo nabangunika amizi nacho bisirite bubyaha kabaga nakihamu imwana nganda kajikomorwire naje ijo kajikomorora nyiruka pikamiti imite onkari yakora simuto kazira nabo ziraje si bampigaragera ati mangunika bacera bari kora ki kongera manguniki 11 ziki 11 niki 10 nyiruka mbona mkundi kamiti ntero wapiche mikono wapisha ayembere na kari yanyiruka majate nezambara yoka majate zambara omotawuni wakana mangunika za bushenyi ninga za katuna ninga kaza ndachivali ato zambara omotawuni ati nekumisha ngeka asiyo kuna mangundi ali ekumisha bro ndishita mopsi enda chikibiri ndeba njya shen njya harutin utindi kuri gwambara kandi ati no tanaje kumanda takwa wana jire nyamitanga ambuza turaza yate bara twaikayo nde antigumiza mukachi atora kuma kayintigumiza kwika haji atse etawno twajimara ati mpese zanye garike nsebe nazikwe mu ngandine munechi ndazikwero mu akasiba somushaka turuga pichaje mushumaho atoro ko to ibeza abandi unamaze guturazo mu rubi akaje tuyibeza abandi mushaya hede yagarukayo kuyagarukayo natamuze bijana ko mu rukijunga yiguru wakabona amanyere na kwata pichinisho yande taro kumikumpisa kwikashanga chipuro chaba byibuza shinyowe oba twarashaye ibiri hati ya ikiro kimwe bo bantu bamanya batango banyi aba bantu bona baryaha za bici kumbani yaho ndacika kibiri mwana rureka bwako mutwatebera ngare diyo nguzatif aci nguma usibira buze gukorganye kiro ngukwigana sose ndireyo ukota kumanya ndireyo gata namangundire gata namangu nazayo bantwara magana mangu bande kora kikumi ngo baraza kora sheshe iyo naraga psira nabo nyingi tana mangu zashayibe necho kishatu nyonga namangu nezira sheshe zira kira zero ndasende ati yakuza kuma unowe barangambira ngo rireyo ngo simba kutwara shayishatu washa wasibayo hati ne shayibiri niho kana ikona lebe ziri shanki ibiri shatom najwa ngo bantwire shayibiri na mangumbo zeki na mangu nibwe zireta ndireyo so hata bavugire motoka yawe niho bagina girargo nyewa motoka kanta kumanya he hata ibaje na kanta kumanya abanyo kanta kuwezi nyo kanta kumanya yaba bagita kumugaraje kanta baya bagita he to ka tracing n'abantu abo umukazi ogo wakwemerisa ati ko mukazi mwe mazima tika kwa mind yanje yasangushima akata shure na maski akata shure shikiya akati tingirisho ririmo ubutonatu konkenjero iba kutotarinjira mo kwebwa yo tika kubya ngo atomukasi ndasa kumuramanya ukabashije mutini unare biramisho kwa kata kazire chance yo kubare ngate muntu cyane n'umukazi yawo Paul ati hale ro jamu yo mwazo baba kutumera abare bita barundi ninja mwagire bambara regite yangu kandi aposo bari kubashomeso bukoje busa konka no jangu umutekateko kwawe no tekateka ngo abantu bakaba turimba tracking akurugenyima ninga bakakwiba ko abantu biba bano ahantu nyewe kindi shuwa abantu bakatere mbaba bashangire mu mwoni aba bantu amazima gariko tibaranyibere kugira ngo bakaba baramangu yeso abantu baracuma binyu naratambura nese nabyo nishobora kuri televisiyo konka aba bantu nyewe banyibere ko nabarebere no kutekateka hati bakaba batamangu nese sende no shwa ninjira n'cyatumye batakunyita kubabonese bakafuna surprise baba kandi bamangu ni bakunto charenga mbampenka milioni 5 ninga kisho hata bakabone cyo kutangaza cha milioni 2 zona bakazitwara kasigara hati yange mworo rushe so abantu abinji barajanga abajungu bazimpire kai batayitere haba ari umujungu napire na rwigana cyangwaci nyo tinyi nibanje ashobora ati kurya rone ebintu bikora byona zakomeza zikora na biri kimwe cyone nishyura cash tikuri yibanje tine muturambasha nago mitwali so yabari yayishemesha tinyine bizibu gwe numbata batine bizibu shuwale nindeberera abandi abantu ati nyine bizibu ki abandi binyine bikurebera n'abakwetera barya haninge kuyanje so tinyine bizibu byona kureke sibe kinyine necyo kushanga ngo problem today abantu abaryo mu sechi kwenda kubagambira iki
bareke kushemererwa mu marira go muntu nakwete wako muntu yanarire rizo amazima garugo shintu cyo kufa utari kishemererwa abo kuba ni uri kushemererwa it's must to die oyango ikirize niwe no ati kaba abantu babika bakubiye abantu ngo babone chife ngo ngabacarondo muco gwanje shora bakateka abantacu yo kaburira kandi bukarubyashye mwabura undo wanyuhenye nacaro ya abo nabantu bo mucyara ababitima ati mbone shora kunu y'abantu bakaba bari kwamfatira bakuronda umuntu batamwahari konko mucyaro ngo bamushanga bamuhanikira umuti ngo bamushanga hasi imodoka ngo bamushanga ngo nkebe byo nebikubaho hari ibintu bina ebimbire ngambira abarezo ubona abari mu service n'icyo nashomesa ya ninge nangace cura n'abanya n'abahurikiza bankore media bona bacurira tino musigazi ari yaheru ni bamweta rumbuye ni program contract yikawa kera abe ya urana contract ya visa abasha tagaruka mu Uganda insurance yakozira mu Uganda ari president nizimuzira garuka kai mu Uganda hati nakuriye kawa yo contract na kunuya taineho gusa atabuzira umwanya hati nico cyamunani ngambira abarokore bakijo munsi ahabwa contract nongandi bazagaruka yo mu iguru hati bibako umunsi bashishireyo kandi ubwire bo kutahagarura ko mu iguru buhikire kandi ubuhikire no mu iguru nayo ranga bakamukorera bigwire nabo bategereze ngo bato mucome ko musebera tegereze rumbuye ati bone benda kuzaye imwe muzari amatumba kore kubi mukore buri kimwe cyone kibi konko ubwire bo gareka ko burahike muraza kubakarumbiye mutinde kugaruka hati rumbuye akabe yagarukira mu Uganda kwa nari nagari bari bene nyina barishe nabanda ishashimererwe abutaka bwo wabo konke biyajumire mu 7 hati yakegwa ku ma contract ryagereta so abantu abaryo mu nsomo mu kibaye contract eryawaho mu garukayo mu ryamushangayo aza mwateganisiza abantu bi ndawashito mu cyo arya icyome kiro shagera abantu abo bashabira sharaci abazitire abakwibire bakakora nabo no hatkangambire tinkaga mbashara mu mukama abacyukireza kubarange ndakajunirwa kashishaho kureka cyo kubashabira izo sente bazombeke mekanisa izo sente mukama nyowe nimbashabira nguko bazitwire mukama abajeme ahindure mind yabo zikora umurimo gunobereza kozesa zikora umurimo gunobereza kozesa nyowe sente sinyine binine byona nimbiha yo gukora umurimo gwa mukama mwene nabo mukama abakwata abajeme bakora umurimo nengira yukuburira abajiburire ecyo nico mwene zibajune kandi zibajune Wakani sima abantu bona shware aba TV radio nabona rebotsi by the way na wakai no bwoba atona shoko mwana aleke kuzana na yafe ngo muyanuwe ngokwana nkundiwe yakana nani tokore mendi yatukashabashara yazina kashabashara zawe aya tukabura kushaba twanto enda kutanga ka celebrity Sunday atumuchachi so twenda tukashaba yo tinchirwire sente because I know esente ninke bimurebi niyo babondura kama yakarukunda kumpa ryamba yabatambiriza okuba kwanje I see oburungi bwa mukama shuba reka ngambire question nongashango ncyashasha muncyayitwe njara ncyatoka simayiro kanje hati yakangambire ebyo bimare uruhanga wa Daneri nabise umuruhanga rw'ikibunda cyo kufa wanyambusa wanyayuko nyebembire nisima bona bamberireho abantegerize ukorogo muri ruhanga abategire mikono okunyakira amazima nimbasima ishoni nazeseji abantu mwena abambarara amaredio na za TV abagambise menwa za program yizi kandi twatahisaho celebrity kandi iki program tuje tumwe icyo wabano kimanya kandi iki wano kimanya kuko gusaba abashuma njyabaye batendeka bamashuye ko bwiro ngo tubaracho batende kirecho boni bashigo gusimu manyichi manyira ezindikira anyway apostle ruhangano musima kukomaka yamwe cyafutambye ati nkuko za side eyo moyo munonga yongera ati ningira ranga kamirise cyenyanja nkayona
iyo na mukama akamutumane nevi uyaza tarishishi mukama kanyishe nagamba n'umutima gwanjye ngurugumbiye kushobora nze munogo mu ministry akwa batureba kandi bafu ata batubogumani bareba nishabira badiri kutangaza n'ibikogwa mukama natuza abantu konka n'ibishobora biri birungi konka nangawa kana na nyumisirizo y'umutima gwanjye kuhereza so kuhereza yo nisima nisima ranga kusasira kangorera cyasi ya kabiri wese nitusimira buzima tugambire program za church n'abandi tugume twegiteho abarebawe n'ibinji munonga kandi nabakorera cyo mutwe n'umushaba namubaretera kandi mwamwegurira so kabagambire plans church ni church watari bagenda Jesus Christ Foundation Ministries and tushababorerwa kashatu ndo batu inokusiba ni kutandika na shamwe nda bord delivery service bagawire bakira ibyo bimbaho zikorwa mbantu bamukama micene genda rero rwakatanu nabwo ntubatu ineho okushaba kukwiri musibo mu guhereza so deno Sunday batu ine service kutandika na shashatu ekuwashaha mu shanju then sando mwazi batu ineho yu service ekunkantu za kuntubetweneho za okushaba okwa meno kwa abantu bona kukira kunganya so church wajamuneshamwe omurubiri kwambarara yo bari kujombeka shayo nandukushaba celebrate sandika no mantu tuzagumantushaba muniwe at least ko mukwezi rimwe nangwa baserebu ba western mwena mwishe tajiro serebe so tweleza makapera kaberaho by the way ntaka kwekwiye arekesho muraberaho ndebye ka clip nka TikTok akakutrendinga umwana kana azabwo mizi emwa yamuhinga so ari umuntu wakoze maka video yako kayo kamana kakutrendinga so ninjangu nico cyenyine cyikubiyo tereza kapera tukure cecesho ngoro na inchikunda munonga ko mukama kachimbero mukesho omukome nacho kandi mumberambi so I love this song surely rekanka bahereza munika nobone namara kuburira maraka gatare step Aberao Yesu we mwagarira aberao akana yamba aberao ngabasawo bakusibude kurwado butabona akana yamba aberao Yesu we mwagarira berao akana yamba ulira lwebantwale kiro awatali mukwano bona abayogera ate nange natya naye mukwano gwange yakana nyamba ebyaleme emikwano nabikolanga katsonda aberao amen nubwo apostle kandi ni pastor muto kandi murungi munonga mu Western Uganda ekinaye bakugamba shuare abasigaza batakashwira kandi mwende myaka nke yanje izi era ekintu gachishikoke muguti yowe ajya nabo mukama bayo chance mubanze natasanzare twana gatushati yamawe Yesu hati yambone mukama I pray in Jesus name next year achimarire tabaka makeke tujako tujya kandi apostle bare kandi ruhanga mazima akorise bikuru abantu binjo bashabire imwe bari Dubai abindi mani mujangu nimwenda kushabirwa kandi mukusinziranywe namba niwe tinda apostle reka bashomere namba ye ya WhatsApp mubare wo mwayirebe abantu noreba kubakureba noshabwa bakuranga media umwe bakweta munyo kandi bishabandona bahe namba tugende enamba yanje ni 0 mushanju ananina emwe chenda na mwenda inshanju na mwenda ejya WhatsApp tunubasa kushabamo nyina abana bingi na groups z'abana bari Dubai mwanya Saudi Arabia ahero mukama tworomore mu watera tubasa gukora project tushaba agwa mukama kampa no mugugu kushabira abana bari yari kwani membere bakora bamushuwane we bari mnonga salute nakora na Asmani officer ja camera kandi twatinona MC Mashweko na watu atambire nawe kandi ubu na poso witu twambaretera mutwe mutushaba enamba yaje behera cha bless ashigide mikwano oya tanjua amena
Misaki Abidinego wakati mu muliro emikwano gyaduka enganda zabula naye mukwano Yesu